Ngiyabingelela nonke bathandekazi igama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu sanibona. Siyambonga uBaba uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba lezizwe zonke ezikhona ngaphansi komthunzi welanga. Ngaleli thuba elihle athe asipha lona lokuba sizovuthana la sibonge sikhonze uNkulunkulu sihliziyo. Siyambonga uNkulunkulu. Phinde futhi ngibonge leli thuba abazalwane abangipha lona lokuba ngibe phambi kwenu ukuze sisebenzise lenkonzo enkulu bazalwane, inkonzo le yekhethelo, inkonzo le engafani nezinye izinkonzo, inkonzo le yesikhumbuzo senkosi uJesu. Ngakho ke iyinkonzo enkulu ngoba awukwazi ukuyenza nanoma yisiphi isikhathi othanda ukuyenza ngaso. Ngakho ke inkonzo le eyehlukile kwezinye izinkonzo. Ngakho ke ngizocela ukuthi sihambele embili ke bathandekayo, sifunde ezwini likaNkulunkulu, sibuka nje inhloso yayo nje ukuthi ke ngoku kaNkulunkulu njengoba amisa lenkonzo uyimisela abangcwele ukuthi benzeni nganhlosoni. Ngicela ke sibuke nje incwadi eyodwa bazalwane, asizukuba yiningi. Sibuka encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluko 11, sizobuka lapho eBhayibhelini bazalwane bami. AbaseKorinte bokuqala sibuka lapho isahluko 11. Ngiyocela sibuke lapha uma umzalwane uPaul efundisa ibandla laseKorinte. uPaul uma exoxa la uyabakhumbuza abazalwane ukuthi lokhu abafundisa khona ngasekuqaleni, uthi la wabanika lokhu abafundisa khona ngasekuqaleni wakwamukela enkosini, akuyona inkonzo eyasuka kuye nje sisakhe umzalwane uPaul, kodwa inkonzo ayamukela kuJesu. Ngakho ithi iBhayibheli verse number 23, uma sibuka la ithi iBhayibheli, ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalokho busuku akhatshelwa ngabo
wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshilelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho-ke lo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akasihlolisise khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engabahlukanisi umzimba wenkosi. Lapha sibuka okokuqala ukuthi uPawuli uma efundisa abazalwane uthi-ke inhloso yale nkonzo kumenyezelwa ukufa kwenkosi ize ifike. Ngamanye amagama la ibandla malihlangene kanje lisuke limemezela ukufa kukaJesu Kristu aze afike. Ngamanye amazwi uma uJesu Kristu engakabuyi ibandla alizukuyeka lenkonzo lizoqhubeka njalo liyenza lenkonzo ngoba yiyo esimemezela ngayo kuze kube uyobuya uJesu Kristu bazalwane. Ibandla ke malenza lenkonzo futhi okunye kumele kuba lenze njalo na umuntu ngamunye azihlolisise azivivinye yena azibone ukuthi ukulungele yini ukuhlanganyela kuleli tafula leli na. Ngoba masihlanganyela kuleli tafula bazalwane sihlanganyela etafuleni lenkosi bazalwane. Sizwana bazalwane, asihlanganyeli nje etafuleni lanoma ubani kodwa sihlanganyela etafuleni lenkosi uJesu. Inkosi eyamisa leli tafula yathi helayo. Ngakho-ke abangcwele ma behlanganyela kulo basuke bememezela ukufa kwakhe aze afike. Nayo-ke ngaleso sikhathi ibandla lihlangene isuke ikhona ibuka ukuthi kwenzeka ngakho na. Sizwana bazalwane. Kungalokho-ke iBhayibheli lithi-ke yilowo nalowo makazihlolisise azahlulele yena. Leli gama elithi makazihlolisise makazahlulele yena azibone ukuthi ukulungele yini ukuhlanganyela kule nkonzo le. Ngoba ma engakulungele kodwa futhi aqhubeke ahlanganyele iBhayibheli uzidlela aziphuzele icala. Ngamanye amagama uma ngabe uhlanganyela la ungafanele wenza isono yabo uzidlela icala. Akufanele-ke mzalwane uhlanganyele la kanti awukulungele lokho. Ngoba uma uhlanganyela la awuzobhekwa umshumayeli kodwa uzobuka ihlolayo inkosi uqobo. Iyona ezobona ukuthi wenze ngakho na noma wenze ngokungafanele. Kuyothi ngesikhathi abathile sebelahlwa nawe awunophunyula lapho ngoba wonile ngokuhlanganyela esidlweni senkosi ngokungafanele. Ngakho ibandla liyaxwayiswa liyafundiswa lonke bazalwane ukuthi malifika kule nkonzo kufanele kube ukuthi umuntu uzihlolisisile uzivivinyile uzahlulele yena ukuthi ngikulungele manje nami ukufaka isandla sami esitsheni kunye nabangcwele. Ngoba uma ungakulungele ngeke ukwazi ukufaka isandla sakho kunye nabangcwele. Kodwa yethembeka mzalwane awuzovinjwa ngomunye umuntu. Sizwana bazalwane, awuzovinjwa ngomunye umuntu. Ngamanye amagama thembeka-ke mzalwane ukuthi wenza lenkonzo uhlanganyela lenkonzo njena ngoba bekufanele ngempela uhlanganyele. Izwi likaNkulunkulu lithi kuchapter 10 khona la verse number 16 no 17 lithi isitsha sesibusiso esisibusisayo asiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na. Isinkwa esisihlephulayo asiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na. Ngokuba isinkwa sisinye thina isibaningi singumzimba munye lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye.
uma umbuka kahle uverse 16 bazalwane ucacisa ngokusobala la ukuthi lesi sitsha siyisitsha sesibusiso futhi siyisitsha sehlanganyelo yegazi likaKristu Jesu. Sisuke sihlanganyela la njengoba isinkwa lesi sihlanganyela emzimbeni wenkosi uJesu. Uma kuyi-grape juice sihlanganyela egazini lenkosi uJesu. Lokhu ke kuvele kumdali. Kuyinkonzo yesibusiso eqhamuke kumdali. Akuyona inkonzo eqhamuke kumshumayeli. Kufanele ke wonke umKristu lonke ibandla likuhloniphe lokhu ukuthi ke mali lihlanganyela la lihlanganyela ngenhloso yokukhumbula ukufa nokuvuka kwenkosi uJesu. Eminye imibhalo ke ithi ibandla lihlanganyela la ngosuku lokuqala lweviki. Ingakho sithi ke inkonzo lena eyahlukile kwezinye izinkonzo ongeke wayisebenzisa noma isiphi isikhathi ufunda incwadi elapha kuzenzo 20 ibonisa la ukuthi ibandla lekhulu lokuqala lenkonzo laliyenza ngasiphi isikhathi. iBhayibheli ithi laliyenza ngosuku lokuqala lweviki. Lwalungayezi ibandla lenkonzo noma yiluphi usuku ibandla elifisa elihlele ukwenza ngalo noma ibandla elithole ngaso isikhathi, kodwa laliyenza lenkonzo ngosuku lokuqala lweviki. Ungase ubuze lapho ukuthi esinye isizathu yingani na? Ingoba usuku lokuqala lweviki usuku lwenkosi. Usuku lwenkosi usuku lokuqala lweviki. Uma kuthiwa ke usuku lwenkosi ingoba inkosi yavuka ngalo lolu suku. Ivuka kuphi na? Ethuneni bazalwane. Ingakho kuthiwa ke usuku lwenkosi. Uma ungase ubheke uma kwenziwa umgubho wakulelizwe uvama ukuqondaniswa nosuku lolo umuntu noma ngenyanga leyo umuntu mhlawumbe angcwatshwa ngayo kuthiwa kwenziwa isikhumbuzo sakhe akugejaniswa. Ngakho ke ibandla liyenza lenkonzo ngosuku inkosi eyavuka ngalo. Kwakuyisonto usuku inkosi eyanqoba ngalo, inqoba ithuna, inqoba uSathane. Ngamanye amazwi ngalelo langa uSathane wayenqotshwa. Ibandla liyahlangana ke bazalwane liyenze lenkonzo. Mase sikhuluma ngebandla sikhuluma ngendlu kaNkulunkulu leyafundiswa ukuthi linikele ibandla. Masibuka lapha kuMateyu 5 ngicela sibuke uverse number 23 no 24 no 25. iBhayibheli ithi ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho ealtari ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe, shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtari, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni, funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzeni uphonswe etilongweni. Izwi likaNkulunkulu lalifundisa ngokunikela kwebandla. uJesu lo owayefundisa abalandeli bakhe njengoba kuyayithwele incwadi intshumayelo yasentabeni. uJesu wayefundisa abaholwa kuye ukuthi ma befika kulesi sikhathi somnikelo, iBhayibheli ithi ke uma uphethe umnikelo wakho uyisa phambi kwealtari ubusukhumbula ke ukuthi kukhona umfowenu othintene naye. Ithi iBhayibheli onamagqubu naye. Ithi iBhayibheli shiya lapho umnikelo ungabe saqhubeka usuhlehla ubuyele kumfowenu niyolungisa ukungaboni kwenu, ungayi nomnikelo kuNkulunkulu unempi enhlizweni yakho, ngoba lo mnikelo esikhuluma ngawo umnikelo wabangcwele. Isho njalo iBhayibheli. Ithi iBhayibheli ke shesha uzwane nawe. Akulindelekile ke ukuthi umzalwane uma ezonikela kutholakale ukuthi
uhambisa umnikelo kodwa inhliziyo yakhe inempi nomunye umzalwane wakhe. Ithi iBhayibheli unamagqubu. Kufanele ukuthi uma uzokhipha lo mnikelo ukhiphe unenhliziyo enjani na? Inhliziyo ehlambulukile, inhliziyo ethandayo, inhliziyo ejabule uma uzokhipha lo mnikelo, ngoba akusiyo umnikelo lona wokubukwa kwami ukuthi ngifuna ukubukwa ukuthi mina nginemali noma nginamandla, kodwa umnikelo lona wokudumisa uNkulunkulu. Uma ufunda incwadi elapho ku-Exodus 25 iBhayibheli lapho ithi uNkulunkulu wayala kuMose ukuthi uma abantwana bakwa-Israyeli bezonikela kwakufanele uMose athabathe umnikelo kubona bonke abanhliziyo zabo zinjani, zivuma. Uyabona-ke manje ukuthi inhliziyo lena ekhululekile, inhliziyo lena ehlambulukile, inhliziyo lena engenamagqubu, iyona leyo nhliziyo-ke okulindelwe ukuthi uma kuyiwa kuNkulunkulu kuyonikelwa ibe ihlambulukile le nhliziyo. Ngobani na? Umnikelo ungowabangcwele. Awukwazi-ke ukuyisa umnikelo wabangcwele unenhliziyo elukhuni, inhliziyo enempi, inhliziyo engaguqukile. Ngamanye amazwi-ke masifika la selulekwa ukuthi-ke masinikela asibe ney'nhliziyo ey'hlambulukile, iy'nhliziyo ey'thandayo. Ngiyacela sishaye ingoma emnandi sinikeleni bazalwane. Senkosi siyaqhubeka ke bazalwane nenhlelo zethu. Ngisabuka lapho kuhleli lami ngiyabona ukuthi kuhlanganisiwe, kodwa ke cishe ukuthi asenze kanje
sithi ngoba bakuhlengwa okufanele athabathe le ndawo ukuba asiphe izimemezelo engakafiki ke ukuba kuhlengwa la ubaba uNgobese njengamanje usaphuthuma edolobheni ukhulumisa umntwana ngibonga ukuthuthuka kwebandla lento ngizoyisho njengahlonisi usukela kaNtondambili saba nomoya omangalisayo kodwa impatho yaba inhle kakhulu kwafika eSovani eNgwavuni kwakunomoya impela kuMakhadla kodwa impatho yabe inhle kakhulu engathi bashuniwe labo dade abaphekayo azikazi sisokola masifika la kube kuhle kakhulu engathi basiqonda thina ukuthi sinoshukela bapheka kahle kusukela ephalitshini ekudleni nosawuthi bawufaka kahle abapheka sibonga kakhulu batheke ngendlela emnandi kakhulu njengoba umfowethu singaphinde sibuye nje hayi sebekhulumile uNgobese noTulu ngaze ngakhala ukuthi imoto besiyithole nokho ayisuke kancane ngakhalela indodakazi osale ekhaya kwasho ukuthi isikhala sibangakhona ayizwele lento angajene mina mase ngifike ekhaya ngumgcinezele ukuthi uzwile siyabonga bazalwane akukho okuhlula lokhu nokuthi nje uNkulunkulu aveze ibandla likaKristu ngalolu hlobo ozwenzeka singabe sabheke emumva futhi ongeke usakwazi ukufundisa okunye siyaneliseka khona umuntu umekholwa aneliseke siyaneliseka yibandla likaKristu Church of Christ siyaneliseka wena uma ukhuluma kwenye indawo noma ngenye into okwakho lokho nginokodwa nje ngifuna bakwenza ngaphatheke kahle kakhulu kaNtondambili ngiyofunda kothisha bami eBible School kodwa kusele kunye nje bangikhonzele esalukazini sami uMathuli inkosi ibusise sibona kubazalwane begijima bazalwane besivusa ekseni bazalwane kade besivusa ekseni abazalwane sibave kube kuhle siyabonga kakhulu bazalwane si uba Ngobese ke angazi uma isifone kahle